Gimana deh si Ikok? Tekek doang. Kok. Kok. Oi, enak Kak. Gantian ngangon Kok. Oh no. Saya cari tuh lagi sedeng Kok, kayak perlu Kok. Kok. Daik tuh melipur, naik nuguhan kebodek melipur. Melipur baik Kak. Man ko ba ke level? Kok pala gata dia. Yo, berkebun. Hah? Sesana beliin ya. Beli pelek motor. Kira-kira itu. SSC. Sekali Kok. Oh, jamun malak. Oh no. Allah, hirup sepi amat di aing mah. Ieu babaturan aing si Ikok ka mana boa. Sanajan beungeut dong ranginang dong buyatuk nangka kitu ge. Sahabat aing eta rok. Terela aing ditinggalkeun si eta. Boh, ya aing melipur kebo sungai amat aing mobil sandi ya. Wih, Ikok nelpon. Ai. Ulang tahun kitunya, panjang umur amat. Selamat ulang tahun, Kok. Alasan? Ayo, Kok. Oke, siap. Meluncur ada tuh. Ayo. Non dia jadi dinya, nelpon segala. Tak ada lu ku aing. Oh no. Padil eta dia Kok. Kalungna dia tak kebal jeung aing kot kalungna eceng gondok itu gagadul lah. Oh no. Aing udah bahan yang lucu yuk. Jadi kemana tuh? Tak melipur aing sume. Mau jaya malak bae. Yuk. Mangsa Kok. Boh, sadar baju dia. Naon? Dong nek upacara bae dia. Pada dia gagandul eceng gondok. Bok aisin. Aing di motor mogok. Kela. Aing capek heula ya. Garak ya, kan dia. Aduh, capek amat ya motor nyusahkeun aing doang. Ulah dia rendah ieu mah kawasan Sikap. Kan orang dipalak deui bae. Kamar ge endel ditutul lagi keur ngalah ece. Di mana? Tuh. Oh. Merunduk. Kok, ayo orang Kok tuh. Tuh nya. Orok lain eta. Ayo. Launan. Aing mau dipalak aing mah. Pasar aing mah nanti bikin di motor. Capek ngumpangan bae. Aing geus saruan naik pasar bae. Cup dia nyaroknya. Uy. Ya Kok. Dah. Kok biasa duit. Bos baca dia. Ya bukan sakit doang. Mecoh, teng. Yo, Bang yo. Aing. Ya. Orangnya capek ya terus ngedorong-dorong motor bae. Pangdorong kunyah. Dusun dia nita aing. Meja yuk, Kok ya. Ada dorongnya. Kok, udah kebut Kok. Tabrakan Kok. Aduh. Oh no. Badok. Dusun dia. Kok, sungkan aja Kok. Ya sih. Bang Barsa kurang hiji tau oroknya. Wanitanya secorot kan Kok. Capek kalian bae. Kok bina-bina ngajak-ngajak aing dong. Setan. Woi. Wih. Kok. Jauh orang di luar atuh. Oh iya. Aduh, Kok cengeng satu Kok. Jadi bisa. Aduh.
Weh, orang sini lah laga kuenya. Yo, dia lihat mana dia.